Ka kapa ya seyalemoya KB jwaloka ha ba bangata ba ne ba mo tseba o se a hlokahetse. Molopyane o sebeleditse station sa seyalemoya sa leleme la Setswana sa SABC Motsweding FM le motse 19. O ne a hasa mananeo a fapaneng a hoseng le motshehare. Ka nako ya ho hlokahala ha hae o ne a hasa tsa dipapadi. Ba leloko ba masisa pelong. Ga gona bolwetse bope ba COVID-19 bo ba bo fitlhetseng mo go yena. O ile a tsoga a kgona go ka bua le ba lesika a ba thadisetsa gore ga lebeletse pholo e teng. Re maketse go bona mo mafaratlhatlheng pele re ka kry-a molaetsa gore morwarre o tlogetse botshelo jo bo ka kwano. Ba mamedi ba Motsweding FM le bona ba utlwile bohloko. Re latlhegetswe ke motho o e leng gore ene e le a big person, like motho motona thata mo segaleng sa radio. Re utlwile pele botlhoko ka passing ya morwarre ka fa re pitisa maitshidiso ko family ya gagwe. SABC e re Molopyane o ne a sebetsa ka bokgabane. KB o dirile go tlala seatla tota o tlhokafala a direla lenaneo la motshameko la mabaleng le lenaneo la le re tlhabetse. Ditiro tsa gagwe di tla tswelela go kgatla le go rotloetsa batho botlhe ba neng ba mo itse. Molopyane o tla bolokwa ka la bone. O sia molekane, bana ba bane, bana ba bo ba bane le mme wa hae. KB Molopyane, peace out. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng.